ekwakheni umuntu oyindoda oyinsizwa, ngoba sinazo inhlelo zomhlanga esinazo lapha ekhaya, kodwa okuyinsizwa yimasi sakupheka nje ukuthi nakho kungene ohlelweni, ngoba sekubonakele esizweni ukuthi lezi ntombi esizikhulisayo ziya emihlangeni kanjalo kusasa abakhwenyana ekumele ukuthi bethathe lezi ntombi uthole ukuthi kabafundisekile kahle ngosiko lokuthi umuntu wesifazane uphatha kanjani. Ngakho-ke ngiyathokoza kakhulu kinina bezemvelo, ngoba ngiyakhumbula futhi ngeke ngaba nani endaweni yasehluhluwe la khona sasenza lolo hlelo lokwakha umuntu wesilisa kusukela ebuncaneni bakhe, simkhumbuza ukuthi kusasa uzoba indoda, kumele ukuthi abe nonkosikazi, akwazi ukuthi avikele umndeni wakhe futhi amphathe kahle nowakwakhe. Ngakho-ke nina bezemvelo ngithokoza kakhulu ngalezo inhlelo engizisebenza.